Wetsoma Dikgang ke tsa BOTSWANA television phirimaneng ya LABONE kgwedi ya Tlhakole a rogwa re gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Baemedi ba mafatshe a Georgia le Belgium ba ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mafatshe a kgaolo ya SADC a dumalana go ema ka dinao go lwantsha go tlhagoga ga bolwetse jwa letlhatso le letshololo. Mo go tsa metshameko lekgotla la BFA le sekaseka kgang ya setlhopha sa Motšhodi Center Chiefs le liki ya First Division mabapi le go tlhoka go dumalana ga bone ka ditlhotlhwa tse di duelwang ke balatedi ba magosi kwa metshamekong. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Boineelo Ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa kopane le baemedi ba mafatshe a Georgia le Belgium ba ba neng ba ile go ipega kwa go ene fa amogela moemedi wa Belgium Paul Johnson. Tautona Masisi o mo tlhaloseditse fa lefatshe leno le itlotlomatsa ka mohama wa ditemane ebile a re mohama o kaya se BOTSWANA le BATSWANA e leng sone ka jalo o ne a rotloetsa moemedi yo wa Belgium go ithuta go le gontsi le go tlhaloganya tsotlhe tsa mohama o wa ditemane pego ka botlalo ka tlotlang matlhabaphiri. Mahatsa a BOTSWANA le Belgium a sala kola ditirisano tse di ikagileng ka ditsamaiso le maitlamo a nyalanang a akaretsa go tlotla ditshwanelo tsa batho, puso ya batho ka batho le tsamaiso puso e lolameng ha e sele ka ngwaga wa 1975. Mahatsa o mabedi a tshwaragane mo mehameng e harologaneng ya akaretsa wa meepo, temothuo, bojanala le wa thuto. Tautona Masisi o ne a rotloetsa Jansen yo o tla bong a dira thomo ya gagwe a le ko Pretoria kwa Aforika Borwa go atolosa ditirisano segolobogolo mo mohameng wa ditemane a mo gotla go etela lehatshe leno gangwe le gape go tla go ithuta go le gontsi ka mohama o. Study it and visit the source more than anything else. It's a real source and it's quickly, almost surgically clean in the way we do it. And I keep saying to everybody who comes from Belgium particularly, there is no country and no place on earth for which diamonds mean as much as our diamonds mean to us. And that's every single citizen living, to live, and deceased. It defines us as a people. So BOTSWANA is diamonds, and diamonds are us. Of course, we understand that the diamond is very important for many African countries, especially for BOTSWANA. And that's why, as you mentioned, my Prime Minister wanted really to meet you and discuss with you from the very beginning. We want to have also our Southern African friends, especially on board, and we want to discuss with you the best system possible. We have to find a way that basically I think we agree on the basics, that the Russian diamond should be kept out of the market. Now it's a matter of technicalities. How can we develop a system which is, let's say, waterproof, that to be sure that those diamonds are not mixed with other ones when they arrive on the market. So this is a matter of discussion between experts. I'm not one of those. Moemedi wa lehatshe la Georgia ene o na itlama go dira bojotlhe go tsweledisa botsalano jwa motia gareng ga lehatshe leno le la gabo. Go bo mahatso mabedi a tsamaelana mo maitlamong a one ebile a dumela thata mo dithutong tsa tikologo go supagala ga bobedi jo bo ka dirisana go tlhabolola makgotla ka go harologana le mehama ya tsa papadi le boranyane. So this opens up opportunity for even further and deeper engagement in the sectors that are so useful to both countries: agriculture, education, science, and tech, innovation, and development of such ecosystems. But these are built, predicated on the fertile ground developed by diplomacy. We see that there are opportunities. We see that there is a possibility for us just to expand our cooperation and trade. And since Georgia is moving fast economically, and the Republic of Botswana is also committed to development, its economic development, we think that it would be possible for all of us just to make our contacts first. Yes. Very active. Tautona Masisi o na kgothatsa baemedi ba go direla mahatsa a bone ka go hetla le go nonotsha ditsela tse dišwa tse tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng ka jaana se se ka godisa botsalano gareng ga mahatsa a bone le la BOTSWANA.
Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. So ga re tswelela ka maikelelo a puso a go netefatsa gore motswana mongwe le mongwe a nne le bonno le go thusa batho ka tekatekano. Ka seo modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha la Gamalete Rre Kgotsomathe a re mo ngwageng o fetileng ka kgwedi ya Ngwanatsele ba abetse batswana ditsha di le 293 mme ebile o netefaditse fa e tla re pele ngwaga wa madi o wela ka kgwedi ya Mopitlwe monongwaga ba bo ba abile ditsha di le 553. Rre Mathe o buile seo kwa phuthegong ya kgotla kwa Letsekeleng kwa motseng wa Otse e le phuthego e neng e buisiwa gape jalo ke mopalamente wa kgaolo Rre Lefoko moagi Pel Pudhudu wa Bega. Banni ba Otse ba tlhaloseditswe fa ba letlelela go ikopela go fetola tiriso ya ditsha tsa bone kwa go ya kgwebo. Jaaka mananeo a puso a farologaneng a tshwana le temo le tlotlo a letlelela seo mme ebile go ka ba thusa go itirela madi le gone go tlhama ditiro. O ka se dirisa go ikhumisa ka sone o ka ema fo go ba le gore ba na le tsone tirelo tsa madi wa ba ra re ntshwareleng jaana le nkadime madi o sa se rekise mo le gore rona re kgatlhano le gore se sa se rekisi. Mo go tse dingwe banni ba ne ba nna le sebaka sa go lekodisa boeteledipele pele ka matshwenyego a bone mme gape ba lebogela ditlhabololo mo motseng wa bone di akaretsa go agiwa ga makgabaganyo a seporo. Re kopile gore go le jalo jwe ha re ka beelwang police station teng mme re kopile gore go le jalo jwe ha e ka beewang teng bone ba sepodisi ba re huparetse sepatšhe mme kana sepatšhe se nna ngwaga go tswa mo go tsena mo go ole sepatšhe seo se tloga se tsamaya mme re re raetsho re buile kgang a ga se kgang e ka digelwang gatshe ra neelwa gapenyana mme ga ne le go kopile go siame ke mo a ba tswelele ba dire ka gore go na le dilo tse dintsi tse di yang go helela di tsena mo gare gongwe le tsone tse di yang go di a nako. Ke tla tsetebogo go dingwaga le ntse re kopa makgabaganyo a seporo ka go morago ga moedi tlhale re beile ka ngwaga wa bo 2000 I think so ka ngwaga bo 2000 go thoma go 2024 re tswa hela kwa ra go crossa go moedi mme a ntluka gote mo ngwageng mo ra go dira makgabaganyo a seporo. Kganye ya police post le yone e salaka e nna teng jaanong ka re na le lamboto e ntšha le yone ke kganye le gore ke tla e tsenya ka bone gore re itse gore yaanong re a potlaka bogolo yang ka gore ga re bue ka gore re go batla madi re bua hela ka gore re ka ikokega ga kae gore re tsise sepodisi seo. Batswana ba rotloediwa go ikopela ditsha ka le ditshwanelo tsa mongwe le mongwe go nna le bonno gongwe le gongwe kwa ba eletsang go nna teng. Pel Pudhudu, BTV News, Otse. Lefatshe la Botswana le ipeetse seelo sa go nna boremelelo jwa go tshegetsa diphuthego tsa mokatakata tse dikgolo le mediro ke ka mo ba Botswana Public Service College ba leng mo letsholong la go rala lefatshe leno go ruta baeteledipele ba dikgaolo tsa ditsamaiso tse di maleba tsa go amogela baeng. Ya re go ntse jalo bogogi jwa kwa Kasane kwa kgaolong ya Chobe ya nna bongwe jwa ba ba nnileng lesego go tlhatlhelelwa dikitso le tsamaiso e maleba ya go tshegetsa baeng ba boditšhabatšhaba. Kitso Temane wa Bega. E tla re bofelelong jwa dithutong tsotlhe baeteledipele ba le 62 bao ba ithutile ka dithuto le dikitso tsa tsamaiso le maitshwaro a lolameng mo tirong. Se e leng konokono mo thutong tse ke go itse go rulaganya sentle maemo a baeteledipele go itse tsamaiso ya go amogela le go dumedisa baeng go tswa mafatsheng a mangwe le mono ga e tota manno a bone le maitshwaro fa go jewa ka Botswana a tsepame sentle go tshwara meletlo ya mafatshefatshe. Talking about the rules, the procedures of how to behave, of how to handle state affairs, of how to handle visitors and diplomats, and how to handle yourself. You know, the order of precedence, for example, knowing, recognizing people by their seniority and positions. We are also going to be covering dining etiquette. Baeteledi ba kgaolo ba itumelela dithuto tse ba tshwala fa di le botlhokwa mo ditirong tsa bone. Thusa ka gore re thusa makhanselara mo tirong ya bone mme kana gore ga re ba thusa yana
re tshwanetse re ba kaele ditsamaiso tse ba tshwanetse go di dirisa mo tirong ya bone go a gore thusa gore re kgone gore re kgone go place batho in order of precedence a ka ntse re rutiwa go bua nnete gantsi protocol na re ntse re lebelela thata ko ofising ya ga molaodi baeteledipele ba kgaolo ba rotloeditswe go nna le seabe mo dithutong tse ka ditsela go ba tswela mosola go nolofatsa tiro tsa bone ka kitso e e tletseng ya ditsamaiso. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Go solofetse gore tiro e tlalopa 1.2 million pula ya go baakangwa ga matlwana mangwe a borutelo a sekolo se se botlana sa Kgaphamadi kwa gantsi e wele mo bekeng ya bofelo ya kgwedi ya Mopitlo monongwaga. Matlwana ao a na sengwa ke diphefo tse di mašeta tse di neng tsa rutlumolola marulelo a dikago tseo ngogola Angela Enosa Kapego. Go rutlumologa ga dikago dingwe tsa sekolo se ngogola ke sengwe sa tse di gakaditseng seemo sa tlhaelo ya matlwana a borutelo. Sekolo se la tshwanetse go ka bo sena le baithuti ba le 640 se se kwadisitse bana ba heta 940. Paakanyo ya matlwana a borutelo a neng a senyega e tsweletse. We have 8 classrooms that have been outside. Hence we introduced the double shift. But now the situation has changed because it's now -4. It means -4 plus 4. 4 you only get 20. Get what the classroom is. So now we have 12 classes being taught outside. That means 12 classes come in the afternoon. Re sa le ho ba tlhokometseng dikago tsa puso ba rotloediwa go ikanya mananeo a tshireletso dithoto go tsa insurance. Makalana a puso ka bontsi ba mo ba sala ka morago puso ka go tsa setšhaba mme se se rutile seo gore dipeo di tse tlase mme yaanong re bona go le thulaganyo e dibeke canceling insurance e be e le teng gore mo ke bontamong ja go hokoletsa bokete jwa ditshenyegelo tse di kana-kana tsa gore ga dibisa tsa taelo di setse di gorogile mo dithutong tsa setšhaba puso yela e go apetseng ka baakanya. Ko sekolong se se potlana sa gantsi le gone go na le tse di tshwenyang le ga mo nakong eno ba ipela ka go gaisa dikolo tsotlhe mo kgaolong mo ditlhatlhobong tsa lekwalo la bosupa. Ka stationary it comes but in small quantities. For instance, just 2 days back, with the Swedish fair pay. Every teacher out there 7 fair pays. The supply is failing to deliver consignment as ordered. Yan haita kun tama gore ke bone gore ha na fupile 100 ha ke monela 100 ka ba kai we mehel ka pa malwe mehel. Can't I try to rationalize ke na mikiba nitse ira ha go tamole ke be ke thopa hela jang. Sekolo se sešwa se se tla goang ko meriting go soletse se tla rarabolla thata dikgang tsa bosuke. The expression of interest at the city e tsulela gore gongwe ka re pele ga April e ra contractors tsa le mosaiteng ka go ya sekolo sa bone le tsone di simolotse mme re dumela morago ga moo re tanna le phokotsego ya mosuke wa bana ba sekolo mo ditlaseng re tanna le phokotsego ya mosuke wa gore sekolo se be se tsa bana ba bantsi. Kgaolo eno e hile 1.2 million pula hela go dira ditiro tsa go baakanya le go ntšhatsa dikago mo kgaolong ka bophara. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Mookamedi wa Botswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Ex-Offenders Bureau Re Motheisi Jakgomo o kgothaditse tshwaragano ya bana le seabe ba ba lebanyeng mo twantshong ya tiriso ya ditagi. Res Jakgomo a re tiriso ya ditagi ga e bolae fela bokamoso jwa badirisi mme e boa iphutlamisa gape le itsholelo ya lefatshe. O buile se kwa kalosong ya makabana a neng a buisetswa gape mo setšhabeng morago ga dikgwedi tsa go leka go itsala sešwa kgatlhanong le tiriso botlhaswa ya ditagi. Kaloso e ne e tshwere mo notoropokgolo Gaborone ka tsatsi la Labobedi ke letleletswe Somolokae Kapego. Dialogane tse di ne di kgobokantswe mo lefelong le le lengwe mo dikgweding di feta 11 ka maikaelelo a go baaga sešwa le go bantsha mo ditirong tsa borukutli di akaretsa tiriso ya ditagi.
Makawana ana a tlhatlhelwa dithuto tse di tseneletseng ka go itlhaloganya botshelo jwa semowa, go itlhokomela le tse dingwe gore ba ikamogele ba bo ba tshele ka tokgamo mo setšhabeng. Santse go na le batho ba ba lontshang ditaba, go santse go na le sengwe se re ka se dirang re ka kgona gore re nne le bana ba nonogileng ka re senyalo ra go nna le bana ba e leng gore ke bona ba sa itireleng sepe ba rekisa disa tsa batsadi ba bone ga ba tshepe ope ya re tshwanetse go make sure gore batho ga ba je ditage mo maphateng a rileng re introduce mananeo a tseneletseng gore go na le ditiro tse e leng gore ga o tsena mo go tsone ga o wa testiwa gore ga o je ditage ga o tsena ko mining ka ke ga sekai ga o je ditage ga o batla go bereka ko ofising ya ga tautona o testiwe gore ga o je ditage gore e senyalo ra o itlhalela gore ano re ga gare ga ditage. Ofisi e tlhotlhomisang tiriso botlhatswa ya ditagi e supile fa sa jesediwalang ke dipalo tse di golelang pele tsa banana ba ba dirisang ditagi ka go supega go le borai mo botsogong jwa bone jwa tlhaloganyo. Re tshwanetse thata ke tsone thata ditagi tse tharo tagi tse ke tagi e bitswa gote yone ya motokwane le tagi e nngwe ya katse le tagi ya crack cocaine, mme thata tagi e leng gore e tshwenya bana thata gore ebile ba helele ba ya ko mental hospital kana ba bangwe ba helele ba ile ko bo biro kana ba ile kae kana ko bo Sasnet ke yone tagi ya katse ke tagi e leng gore e re tshwenya ebile e tsamaela go overtake kana go hita sethasana sa motokwane. Dibui ka go farologana di ne tsa ntsha mafoko a kgothatso jaaka di alogane di ipaakanyetsa go boela gape mo setšhabeng. Bonkgonne le bonnake re ya konte a re be modimo ko pele gonne modimo ke eno o itse sengwe le sengwe gore re tswe mo ditagi ke ha o ka laletsa modimo gore ha o sa laletse modimo ga o ke ta o tswa mo lefifing le satane a go tsentseng mo go lone. Allow the world to see the new you, Rautan. Allow the world to laugh at you, but don't allow the world to shame you, Rautan. I care about the whole time when I'm about to tell. Helaga knows I may be about tell, but don't tell. But to hell about tell. But don't let them shame you, because if you let them shame you, go down with them, go ba go hetsa ba go go bise mo serese Rautan. Ke gona ta ba ira gore ano se no se etse kwa se ska sa bona. Setšhaba se kgothaditswe go ema nokeng di aloganetse go lemoga ditalente tsa bone go itshetsa. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mafatshe a kgaolo ya SADC a dumelane hela ka bong ja pelo go ema ka dinao go lwantsha go tlhagoga ga bolwetse jwa letlhatso le letshololo jo bo setseng bo tshwere mo mafatsheng mangwe mo kgaolong eno ya borwa jwa Aforika. Se se tla jaana morago ga gore matona a itebagantseng le botsogo ba kopane go arogana kunkuru le maele ka se se ka dirwang go lwantsha seemo se sa go kgwa le go thuba. Khomiso Maphanyane ka pego. Go thagoga ga bolwetse jwa kholera mo mahatsheng a mabapi go bolalwa go beile lehatshe leno mo diphatseng tsa gangwa ke bolwetse jo ka jaana batho ba mahatshe ao ba etela mono gangwe le gape. Tona Dikoloti o supile ha lephata la gagwe le dira bojothe go tsibisa setšhaba ka bolwetse jo. Mme re setse re tsibogile re lehatshe go netefatsa gore re hehosa thata go buisana le bana le seabe our communities gore ba itse tshwanetse gore ba direng gore ba ipabalele gore ba ka tsena ke jone bolwetse jo re le phata re ntse re le ka gore re heose gape le mo dibodareng gore re simolole gore re screene batho ba ba tlang mme gape re interacta le bona go ba botsa gore ko tswang teng ke go ntseng jang gore re netefatse gore re itsa go tlhago ga bolwetse jo ka kwana mo bogampieno yana ga ise ko re nne le epe confirmed positive case mo hatsine la Botswana mme ke batla gore tletsa Batswana gore re tswelle ka tshwaragano e thatae ka sa tartaga o re tswa mo go ene o re le mahatsa a SADC batona ba botsogo re na le phuthego gape mme ene kholera ne le nngwe ya dikgang tse e leng gore ne re di kopanetse through WHO le Africa CDC go bona gore re kopana yang gore re tswelle ka go nonosa tirisano mmogo. Lengwe la mahatsa a milong ke bolwetse jo le supile ha dithulaganyo tsa go aga madirelo a melemo ya go thibela bolwetse jo ko di tsweletse. Tona Dikoloti a re mo phuthegong e neng e tshwere magareng ga lehatshe leno le la Zambia bosheng ba supile kgathego ya go ithuta go dira melemo mo go la Zambia.
re la tshela Botswana re batla go develop mo go teng a pharmaceutical ecosystem in the country, and we want to participate in the whole value chain ya go dirwa ga melemo. Wa itse gore se re itse Batswana bangwe go ntle go ithuta ka go dirwa ga melemo ke dingwe tse di leng gore re eteletse pele ka tsone, mme dilo tse tsotlhe tsene le gore re bona gore re tshwaranya jang botsipa jwa rona gore go behelong go lo mebele go lo mo re ka re reng re go dira rotlhe. Sengwe se re se dirang thata gape re le lepata la botsogo go goreng re tsholeditse thata go diragedwa mo go teng surveillance go nna go nna ntse o dupa go netefatsa gore mme mo go dupeng ga rona re kganela ka mo gotlhe mo kana ha ile gore go na le yone positive case re kgone go nna sale re nopotse go le gale. Tirisano ya mahatsa mo tontshong ya bolwetse jwa cholera ke yone ntha ya bothoko ya go hana botsipa jo bo kanono tshang thibelo ya bolwetse jwa cholera ga mmogo le malwetse a ka thagogang nngwe tsamaong ya nako. Komiso Maphanyane, Botswana Television. O parlamente wa Natagweta re Paulson Majaha a re eta re parlamente e bula a diri kopo ya gore motse mongwe le mongwe o hirile molemisi gore lanao le le shala temo le toto le tlele tswa maduo. Mo parlamente Majaha o na bua kwa putegong ya khota kwa motseng wa Gweta fa le kudisa banni ka tse di buileng kwa parlamenteng e sotswang go hela le go tsaya megopolo jaaka go tabo go ya kwa kabong ya madi a ngwaga wa 2024-2025 mo bekeng e tlang pego ka botlalo ka Bethany Mando. Puso e tsere tshwetso ya gore paka eno ya temo balemi ba bo ba dirisa lenaneo le lesha le le rutsweng ke Tona Dr. Mokgweetsi Masisi la temo le tlotlo le jaanong le emisetsang la ISPAD. Re temo e tsweletse go na le dikgwetho dingwe. Rona re balemi nna ke bua le wena gompieno ga ke a lema ka gore bora di-tractora temo le toto e tile mo go bone re utlwa go buiwa madi tema ke bokana o utlwa madi a kana 2.5 bora di-tractora na ba sena di-diesel jaanong go lomogela ke gone mo gore paledisitse mme temo le toto ra ya tara ile bogela gompieno ne re bua ka gore le hatsi lengwe lengwe kana kgaolo nngwe le nngwe go tla bona le balemisi ba ileng gore ba tlo ba lebeletse ka go lengwang ka teng ba kae mo nakong ya gompieno, mme re na le molemisi a le mongwe hela go tle gape go tla bona le balemisi. Timo le toto e santse le ngwana hela e leng gore tota hela o batla khudisio e tona re mo kopanela re mo rera tota gore re be re ta re mo thaloganya gore a kgone go ka re busetsa nna maloba ke rile yalo ka re a re kupeng ke bua le re mo le batsi maloba ke kopanye le ene ba tswa go tautona hela gore thulaganyo e tsenang go parlamente a re ba akanye go a motse mongwe le mongwe le molemisi gareng ga dikgang tse dingwe tse di sa jeseng di wela mo motseng ke lethoko la metsi le le bakwang ke kgaogo ya motlakase kgapetsa-kgapetsa ditsela tsa mekgwatha tse di seng mo seemong se se itumedisang. Ditsela tsa rona tse di mo motseng mo mekgapheng di heletswe ke boleng di setse di heletswe ke boleng ebile di senyetsa batho ba ba nang le dikolotsana tsa bone dithara di a swa ditshipi di a thathamoga. Tsatsi helelo go te motlakase ga o ga re itsisiwe sepe motho wa modimo go hetsa 2 weeks re sa nwe metsi ga ta re no metsi a didiba a kgothalesegile mme re helela ra gona one ao water utilities ya ne ile yang ka be ke banela mogopolo wa gore batho ba modimo a re pompelwe metsi ka motlakase wa letsatsi. Re na le kompone e bidiwa Uncharted Africa through Godotsa ba re solegeditse gore ba gore tsenyetsa di-panel mo didibeng tsa rona gore ha re na le mathata a motlakase rona be re tsweletse re nwa metsi. Re Majaga o na le kudisa fa ngwaga ono o kailwe e le wa luba le le bakiwang ke phetogo ya seemo sa loapi mme jaanong puso e dirile dithulaganyo tse di akaretsang go oketsa dipalo tsa ipelegeng le go fokoletsa balemi barui ditlhwatlhwa tsa dijo tsa leruo gore ba seka ba babalelwa ke manokonoko a luba. Bethany Mando, BTV News, Gweta. Iwetso ha ile gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television ga re tswelela.
Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa go moditse ba lelapa lo ramolao kwa motseng wa Mathangwane ba ba tlhokafaletsweng jalo ke motsadi wa bone Rentobe molao ngwaga o fetileng o ya fifing. Rentobe molao ke rragwe tona wa temothuo Refidelis molao yo gape le mo palamente wa kgaolo eo ya Shashe West. Pego ka botlalo ka Bethany Mando. Tautona Masisi yo neng a patile ke tona wa thuto le tlhabololo kitso Dr. Douglas Letshola Thebe mothusa tona wa banana metshameko bo le ngwao re butibili ga mmogo le mokwaledi wa ga Tautona mme ema pelo e tletse ka nako e Rentobe molao a neng a tlhokafala o ne a le kwa ntle ga lefatshe leno ka tiro ka jalo a re go botlhokwa go tisa kgomotso mo lelapeng le. Ke ne ke le ko mahatsheng a sele yaanong ka bua gore go tla re ke tleana ke le re matshidiso mo boemong jwa puso e ke eteletseng pele le bakauleng ba banna bana le bomme ba re berekang le bone le bo moemong jwa lapalane ke re go motsegang ya ne ke re ke tleana ka go le supetsa gore ke le meno ke la le lona ra mo leboga le bogisa botshelo ba gago nna mo pusong mo ntsaletse senatla ba lelapa ba tlhalosa se Tautona a se dirang se supa lorato mo tšhabeng ya Botswana. Re gomotsegile ka sone seo re gomotsega le go heta ha re bona le wena o re gopotse go ta go gata mo lapeng. Mme re a leboga thata Tautona ga o ntse o re gopola mabotswapele a gago gore ga go diragetse se se ntseng jaana o bota o re lekula re a se lebogela sone seo. Re ntse re le mo Mathangwane Tautona o ne a gomotsa ba lelapa lora David ba ba tlhokaletsweng ke motsadi mme Galeboe David beke e hetileng a sena go kubogelwa ke bolwetse a le dingwaga di le 10 a herang bobedi le motso. Re gone ha mongane mo sebakeng sone se re go amegela banea o te go re tshedisa mo sebakeng sone se se leng thata mo go rona go thata mongane mme gape ra itumela ha re go bona yana. We are crying and we are blessed at the same time a re go leba yana mme re ikgomotsa ka botho ba rona ka gore go nna yana ra gomotsana ke tsitse kgomotso batsadi gomotsegang ra gomotsega Matawile mme modimo o teng. Tautona o tlhalotsa fa go gomotsa ba malwapa a latlhegetsweng e le ngwao ya Setswana e bile go kitanya tšhaba ya lefatshe leno. Bethany Mando, BTV News, Mathangwane. Amewa ya bona iponne khotso me ga re tswelela mogolwane kwa lephateng la botsogo Dr. Patrick Masokwane o rotloeditse setšhaba gore ba se ka ba tshaba go kopa mekwalo e supang dintlha ka malwetse a bone mo dikokelong. Dr. Masokwane o buile se mo potsolotsong le lekalana la dikgang la BTV maabane a supa fa puso e na le melawana e mo tirisong e rurifatsang gore ba botsogo ba sala ditsetlana morago mme ebile ba boloka mekwalo e supang dintlha ka botlalo ka malwetse a batho. Theri Makgweng le Tumisang Vinte ba bega. Ka ntlha ya kgolo ya ditirelo tsa botsogo mo lefatsheng leno balwetse ba iphitlhela ba kopa dithuso tsa botsogo kwa mafelong a tsa botsogo a farologanyeng. Kgolo eo jaanong e baka gore mekwalo e supang bolwetse jwa motho e aname mo mafelong a farologanyeng. Go leka go hema seemo se puso e bereka le dikokelo tse di ikemetseng ka nosi go tlhomamisa gore ba bongaka le balwetse ba kgona go nna le teta ya go bona mekwalo e supang dintlha ka botalo ka botsogo jwa balwetse. What all health facilities should do is should keep records and be able to furnish them to the users when they need them. When a user requests a record, the law allows that the head of the facility may sometimes not issue these records when they think the records will be prejudicial to the user. A lot of health records I would be put as a patient in private facility X,
having taken medication ABC. I would also have gone to a private GP B, having put on medication CDE, and I would have gone to another public facility. So what the ministry is going the direction of is we want to come up with a universal health record where we would have the records talk to each other, so that both public and private can even access. There could be access for both public and private. Go tlhomamisa gore mekwalo ya dintlha tsa botsogo jwa batho e bolokwa sentle go dirisiwa mokwalo le maranyane mme tiriso ya maranyane e le e tlhomamisang gore mekwalo eo ga e lathege. In government there is a paper-based system and electronic system. So the expectation is the electronic system should always be working to detail that if somebody came at 10 p.m. and there is no track in the paper trail because for some reason the emergency room was so busy that at the time there could have been a mishap in the records, there is a clear detail that the person was seen, and then patient monitoring system shows that at 10 p.m. they came, and then at 22 hours the following day, or whichever may apply, that person was at such and such a facility taking such and such a care. And the inpatient management systems should be able to capture even the care that the person had. Puso e na le thulaganyo e ta dirwang ya go dira motlobo o go ta bolokwa mekwalo ya tsa botsogo ya badirisi ba ditirelo tsa puso le ya tse di ikemetseng ka nosi, se e le gore mekwalo ya dintlha ka malwetse a batho e nne le gongwe le gore e bonwe mothofo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. A jaanong re di konatela magosi marara matisa ba rotloeditswe go ithuta mo go tseneletseng ka tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036. Seo se senogile mo thutopuisanong e ne rulagantswe ke sekolo sa bodirelapuso go rutuntsha jalo magosi mo kgaolong kana ko kgaolong ya Nghabe ka Vision 2036 kwa Maung. Go ya ka mogolwane go tsweng kwa Botswana Public Service College, dithuto tseo di maleba ka magosi e le ona a thusang go lomaganya morahe le gone go bopa setšhaba. Maranyane Samakata Kapego. E re ka magosi le ona a rwele maikarabelo a go lomaganya puso le morafe go gwetla dikgang tsa thirisano le neelano magareng ga bobeding jo. Magosi ka jalo a lejwa e le batsa karolo ba konokono mo go rutuntsheng setšhaba ka mananeo a puso go akaretsa le yone Vision 2036. They need to understand the different pillars of the vision, and they need to be able to apply the vision and move their respective communities in line with where the vision wants to take the whole country to. Remember, part of the role of government is not to leave anyone behind. Ka jalo seo se fa magosi sebaka sa go itse ka tebelopele ya Vision 2036 gore e ba amajang le seabe sa bone go thusa gore e atlege. Ba tsule ka di recommendations le di strategies tsa leng gore they can implement it. One of the key principles even na gone gore you know what foundation a rena mo bogosing le mo lehatsheng la Botswana is on consultation and engagement. So ba dumalana ka mono le mongwe la gore itse gore ke ntse ke tsa hale ke re ha ke le mo territory ya me gange ka pata ka go yo mong ka nta ga go nna jalo go ne go leng gore go riana nka re ke na le tlhoko ke a go adima ko next door ke a go engage ko counseling ke a go engage ko land board gore nka dimeng resource e ke senang nai so that I can facilitate. Le fa go ntse jalo magosi ba lebogela dithuto tse ka ba supa fa di ba thusitse go rarabolola dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntseng ba kopana le tsone. Kagiso e nna teng go na le merero le therisano ke gone dithabolo di ka nna teng, kagiso e ka nna teng mme dikgosi di sa togelwa ko morago. Dikgosi le tsone ba le mo teng go aga pilara yone ke buang ka governance, peace and security, gore ha dikgosi ba sa togelwa ko morago ba tsamaya le bone ba ba rutuntse ha le kana rona ke no ba ile gore re ga o hitata le morae wa rona go ba ruta le go ba kaela go emano ke pilara yone. Ha o sa tlhaloganye ditshwanelo tsa gago ga o ka ke wa utwana le ope
ha gongwe motho o bua le ene o itse tsamaiso gore nya kgose o helela ha kgose nka bo dirile yana wena o tsela gore motho o dira jang o go lebela go tase go sa nna jalo re ke tsa re la re boela go kgaolo tsa rona ra go diragatsa se re se rutile ha ra o hela re bitsa marahe re ba ruta se re se rutileng la go sitsa tselwane malatsa a le mantsenyana re ta re kgaoganya go ba ruta gore ba te ba thaloganye re ne mo sporo se le wane rote mme re simolotse ka dikomiti tsa motse magosi ba ne gape ba rotloediwa go ithuta mo magosing a dikgaolo tse dingwe go thusa go tokafatsa ka fa ba ntseng ba ntsha ditamelo ka teng. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetso molotsana o ke o thobisang morwarre thato Cosimo re gore a go fe dikgantsa metshameko morwarre. Ra se dumela. O tlotse. Ke tlotse a gona la ile molato. Thank you. Re tsena mo kgweding ya Tlhakole. Ya fere kgong e hitile. Wa itse ke gore go diragala. O ka nthuta go diragala morwarre. Ke kgwedi ya ka ya matsalo. Kgwedi ya go ya matsalo. Ke tsoro wa bo go potsetse dingwe tsena. Nyamera go lebogisa mo matsalong a tla bolo mo gone modimo go keletso tswello ha batswana dikgantsa metshameko ka boripana le ka matsetseleko. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight tla go gona ka thato Kgosimore a re lebe pego e go setlhweng bosigong jono. Mopagami wa dikuto wa monogae Ross Branch o tlhotsa galeleditswe monoga borone ka dipopelelo tsa dikuta ile bontlha bongwe ja go mo akgolela go totlomatsa lefatshe leno a sena go fetsa mo maemong a bobedi go dikgaisenyong tsa Dakar le kgwedi e fetileng. Dipopelelo tse di ne di rulagantswe ke ratoropo wa Gaborone Austin Abraham Tlamelo Montshusi le Aban Pitt ka pego. Ross Branch kana Kalahari Ferrari jaaka a tlolesegile mo go tsa motorsport o tlhosa ipelelwa ka dipopelelo tsa dikuta go ba kgone go tsholetsa folaga ya Botswana kwa godimo morago ga go fetsa mo maemong a bobedi kwa kgaisanong ya Dakar. Dipopelelo tseo di simotse kwa mabaleng a GSS tsa feta ka Glen Valley, Phekalane, Old Naledi go fitlha kwa Main Mall. Kwa Batswana ba nang ba moita ka Loshalaba go mo lebogela go tlotlomatsa lefatshe leno. Ross, many of us have been glued to our screens in the past month watching you fight against all odds, throwing all your strength against inhospitable terrain to emerge victorious. Not only are you the first Dakar stage winner from Botswana after taking the stage 2 victory at the Dakar Rally 2020, but you also made history not only for Botswana but for the entire continent by becoming the first Botswana and African to podium at the Dakar. Yeah, you know, 2024 is a great start for me. Dakar, I got second place, so it's second place in the World Championship of round 1. So we've got 4 more rounds to go. Abu Dhabi is in 3 weeks' time, so you know, I've got to get ready for Abu Dhabi, round 2 of the World Championship, and hopefully I can bring home a world title this year. You know, we're in a good position at the moment, so we just got to make sure that we keep focused, keep working hard, and take it race by race. Ross Branch o na fenya stage 1 le stage 11 kwa khaisanong eo mme a fetsa lebelo lo tlhoka kakaretso metsetso le 10 le disekonte di le 53 fa morago ga mampudi a khaisano Ricky Brabeck wa Monster Energy Honda. Lebelo lo la Dakar Rally le na le dikgotlo di le dintse segolo jang tsa seemo sa lewapi fela Branch o kgonne go fetsa dikilometara tsa khaisano eo di le 5790 mo nakong ya diora tse 51 le metsotso le 41. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Re tla nna re tswelela ka go leboga Kalahari Ferreira fa re tswelela mothusa modulasetulo wa First Division ya Borwa Major Thebe Mokgwa a re ba isitse kgang ya bone le Moshudi Center Chiefs ya go tlhoka go dumalana ka ditlhatlhwa tse di duelwang ke balatedi fa pele ga komiti ya kgalemo lenyatso ya lekgotla la Botswana Football League se se tla morago ga gore motshameko magareng ga Moshudi Center Chiefs le Union Flamingo Santos o tshwanetse go tshamekiwa maabane go tlosolosiwe Kgomotso Sefako le Aban Pitt. Se se da morago ga gore komiti e tsamaisa lekeo e ntse mokwalo maabane e supa fa metshameko wa Moshudi Center Chiefs wa laboraro kgathano le Flamingo Santos ka laboraro ga mmogolo wa mathatso kgathano le Dikgang e tana mo emisitswe pele go katiwa ka tharabololo go ka mokwalo o kubetsano e magareng ga komiti eo le sethopa seo sa kokgateng e dirilwe ke go thoka go dumalana ka dithothwa tsa di tshwanetseng go duelwa ke balatedi kwa metshamekong.
re le ba First Division South go makgetho ra re ntse re bua le ba Mochudi Center Chiefs le nna le bona ipapatso tsa bona ba supa gore metshameko ya bone ke 30 pula mme ditlhopha tse di tshamekang le bone ba nna ba ipelaetsa gore kana tota ba rotloetsi ba bone o ka re ba jwa ntsoma ka tsela nngwe ka gore metshameko yotlhe e duelwa 25 pula mme ka seo re buile le bone makgetho ka nna metshameko e le mene e leng gore ba ne ba ntse ba dira yalo mme ba re kaela gore tota bone ga ba leng teng ga ba ka ke ba suta mo tshwetsong e ba e tshotseng ka ba ipelaetsa gore tota ba na dithata tsa gore ba ka dira jalo. Meja Mokgwa a re mo nako ya gompieno metshameko e tla tswelela mme ba solofetse tshwetso e maleba mo bekeng tse pedi go tswa ko komiti ya kgalemo lenyatso. Phutego ya gompieno e rile ga re tswa mo go yone ra dumalela ka bongwe ba pelo e re gore tota kganye go ile lebaka ba Botswana Football League ba kopa gore nyamme kganye a e remitiwe mo go bone ba enele DC e nne bone tota ba lebagane le yone ka gore go lebega rona re ba First Division re tsamaye le yone sebaka ka rona le ba Mochudi Center Chiefs ga re dumalane go nne le an independent body e le gore gongwe e ka tla lebela dintlha matlhakore a mabedi mme ba tla ka tshwetso e le gore gongwe e ka berekela football ditshwetso bona ba DC ba go tsaya di ba dikatlholo di a go nna jang tota ga se mo re ka reng gona le o tla tlholwang ka poyang re tla utlwa ka bone kana kgang ga le go enetswe botsamaisi bo bogolwane ke bona ba tsang ditshwetso rona re tla be re letile gore re itse gore ga le botsamaisi ba First Division South le Mochudi Center Chiefs tota kganye bothata o ka tswa bone e le ba DC ba bo bona bo le hakae so ke ka mo reng a re ba leteng re letela gore mo malatsing a 14 a ba ipetseng gore tla re mo malatsing ao kganye bo ba e heditse. Mochudi Center Chiefs e tla amogela stopper sa Kotsabone Desert Ngau ka mathatso kwa River Plate mo motshamekong wa ligi wa beke ya bo 12 go motso Sefako PTV Sport Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele a dina jaanong re le batsa ligi e kgolwane jaanong Galaxy e letse fentse security systems ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa bone wa beke ya borobabongwe wa ligi ya Botswana Premier o neng o tlosolositswe ka ntateng ya go tshameka metshameko ya CAF ke Galaxy. Thero Sitsile o nositse nno mo motsotsong wa 40 wa karolo ya ntlha Ryan Kgengonyane le Thomas Monnamorwa. Morago go bona diphenyo botlhe mo metshamekong ya bone kgatlhanong le 11 Angels le VTM ditlhopha ka bobedi di tsene 4 ka fomo e kwa godimo ba solofetse go tsweledisa fa ba neng ba eme teng e re motshameko tsamaile metsotso e 20 motswarani wa Galaxy go itsone Phoko a fosa kgwele ka mabole mme a kapa motshameki wa Systems mo lebokosong fela motswara diphala Tshepo Goba a seka e supa ko moloreng metsotso e le 20 moragonyana bana ba Galaxy ba lomagana sentle Metero Mahachi Sitsile ano sa nno ya ketepele ebile e le one isang ditlhopha tseo kwa nakong ya go ikhutsa go tswa kwa boikhutsong bakatisi ba ditlhopha ka bobedi ba tla ba bakantse le morago la bone sentle mme seo sa netefatsa fa ba sa nosiwi no epe mo karolong ya bobedi seo se ra gore no eo ya Sitsile e fa Galaxy phenyo ya bone ya bobedi ka tatelano mo ngwaga ebile e le no ya gagwe ya bobedi ka tatelano mo metshamekong le mebedi mo mebaleng ya Galaxy mo pakeng eno. Second half, it's only that we are unfortunate. We pinned them in the half, but when it's not today, it's not today. We will go back and change our focus to the weekend game. Sometimes you need to choose between getting points and be praised of playing good football, and this is one match where I think we had to play well in the first 45 minutes, but in the second 45 minutes the demands when they go high, you should also try to adapt and say what do you do to make sure that you protect what you have, and obviously we had to make changes, but I'm happy with how we played. Sometimes we have to grind the results, get the 3 points, which I think we did today, and I'm very happy with how we played. Maduo ao a ra gore Galaxy e ntse mo maemong a boraro mme jaanong ba go kwantse dintlha di le 25 go tswa mo metshamekong le 10
mo letlhakore le lengwe Systems bone ba iphitlhela ba lemoga bone ka dintlha tse di 22 morago ga metshameko e 13. Ryan Kgemonyane, BTV Sport, Lobatse. Pele re kgaogana a re lebe pego ya bofelo bosigong jono. Mongwe wa barutuntsi ba bokatisi kwa lekgotleng la Botswana Football Association ditiro motshegare a re go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng le lengwe go ikaegile thata ka dikitso le boleng jwa bokatisi segolo jang ka e le bone ba ba berekang le batshameki ba banana. Motshegare o ka ile seo bošeng kwa ithutuntshong tsa maemo ICAFD kwa motshamekong wa mošopa kwa motseng wa mošopa tota tse di neng di rulagantswe ke lephata la banana bong metshameko le ngwao ka maikaelelo a go oketsa dithuto tsa bakatisi ba ba berekang thata le ditlhopha tsa banana mo kgaolong ya borwa. Tlamelo Montshusi. Ithutuntsho eo ya malatsi a 5 e ngwe ke le bakatisi ba le 36 go tswa go dikgaolong tsa Mošopa, Kanye, Lobatse, Good Hope, Mabutsane ga mmogo le Jwaneng, mme tla itebaganya thata le go fa baithuti bao dikitso tsa bokatisi segolo jang tsa kgwele ya dinao go tswa kwa moding. So you are trying to work or teach people how to work with the kids, and not just working, properly working with the kids, developing kids in a way that they become automatically the future of this country. Moemedi go tswa kwa lekgotleng la banana bong metshameko le ngwao go disa mamoete a re ithutuntso eo e botlhokwa fela thata go ka ba kgontsha maitlamo a bone a go netefatsa fa ba godisa kgwele ya dinao ka metseng ka go farologana. Re ba hile kitso e ka yone e ka reng jaanong ga ra go simolodisa ithutuntso ya bana go tswa kwa tlase 6 years to 12 years go tswala ko tlase re bo re nna le bana ba dipalo tse dintsi ba leng gore ba rutilwe kgwele ya dinao sentle, mme ebile jalo ga re ba bone o ka re mo nako e tlang ga ra go batla go dira gongwe go diragala gore ne le team ya under 17 or under 15 or under 17 ya kgaolo ya borwa re bo re na le kitso e tletseng ya gore re na le bana ba ba rutilweng sentle go tswa ko moding. Baithuti ba supile fa ba itumeletse tshono eo fela thata ka ba ya go anya go le gontsi. Thuto puisanyo ke dumela gore e botlhokwa e tla re sologela molemo go tswa go pele mo so that ke mong ka tshimologo ya di-coach ko moding mo so that e dile ka bana ba banyenyane. Ke dumela gore ha re ka simolla ka go ruta bone ba ba botlana going forward go ka thusa gore e re ha ba gore di-junior teams tsa rona go a pele di go ka di sologela molemo. Go botlhokwa thata gore e re le nna ke le motho a mme e be ke tsena mo morerong wa tsa kgwele ya dinao gore ke ba rotloetse from at a tender age, because ha go ntse yalo yanong e tla re mo tsamanyana ko re itlhele rena le bana ba ba itseng bolo thata mme re ba rutile go tswa ko moding from primary level go ya ga godimonyana. Ithutuntsho eo ya CAFD license ya malatsi a 5 e solofetse go wela ka Tlhakola a tlhola malatsi a 2. Tlamelo Montshusi, BTV Sport. Pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight. We mesentle Benson Phutego go feleletsa sa se simolotseng. Benson go heleletsa morwarre ke go leboga thata go le gape o di bega ka maatametlo go lebogile nnara yone le thato Khosimore ka dikgang tsa metshameko mme re pele re kgaogana re ipoes boa boane re tlhodumela ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Baemedi ba mafatshe a Georgia le Belgium ba ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mafatshe a kgaolo a SADC a dumalana ka bonghela jwa pelo go ema ka dinao go lwantsha go tlhagoga ga bolwetse jwa letlhatso le letshololo. Lekgotla la BFL le sekaseka kgang ya setlhopha sa Mochudi Center Chiefs le Liki ya First Division mabapi le go tlhoka go dumalana ga bone ka ditlhotlhwa tse di duelwang ke balatedi ba magosi kwa metshamekong. Wetso re tabora go hetse kwa go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme efangele e tonna ke gore a re tšhentšhe ke gore re fetole maikutlo re fetole dikakanyo re fetole megopolo mo go tsotlhe tse re di dirang re dire dilo ka pharologano gore Botswana a fitlhelele gologong go ntse hela jalo wetso bana ba mpa ke bana ba tsipa ba tshwana ke go tshwaragana ga ba sa tshwaragana ke baswi ba mogotla a nne kagiso.
ba gaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se selmonaka pula tsweletse ka gona mafelo mangwe a lefatshe leno e latelang ke pula eneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 12 ko Karakubis Primary School 11 ko Phuduhudu Primary School BOSUPA ko Western High Primary School Botlhano ko Tubu Primary School Bone ko Semolale Primary School bobedi ko Mamuno Border Post bongwe ko Tobane Crops le marothodi a pula ko Ngojane Med Station mme ga re le ba tshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno mo tsatsi la ka moso re soletse pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa Nghabetšhobe le Gare Bokone Botlhaba Kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya Borwa mafelo a mangwe one re soletse re bo go thibile ka bontlhabongwe mo moso re soletse re go kutlwatsego le bothitho mo dikgaolong tsa Borwa Botlhaba Kgatlengkweneng Borwa jwa Legare ga mmogo le Bokone Botlhaba mafelo a mangwe one re soletse re go kutlwatsego le mogote mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla tswela go kutlwatsego le bothitho mo dikgaolong tsa Borwa Botlhaba Kgatlengkweneng Legare Bokone Botlhaba ga mmogo le kgaolo ya Tšhobe mafelo a mangwe one re soletse re go kutlwatsego le mogote mo tshokologong re soletse ga tsa selekanya sa 33 go go 35 mme ga re le ba mafelo a beke re soletse pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Borwa Botlhaba Kgatlengkweneng go kutlwatsego le mogote mo tshokologong ko kgaolong ya Kgalagadi re soletse pula ya phefo le kgadima ka tsatsi la Matlhatso le Tshipi mme go tla kutlwatsego le mogote thata ka tsatsi la Tshipi ko Nghabe re soletse pula ya phefo le kgadima ka tsatsi la Matlhatso maru a tla bonala ko Tšhobe go kutlwatsego le mogote mo tshokologong ko Borwa jwa Legare re soletse pula ya diphefo le kgadima ka tsatsi la Matlhatso le Tshipi go kutlwatsego le mogote mo tshokologong ke sone seemo sa loapi a nne boroko Well, you're live with Botswana Tonight here on BTV, and thank you for staying with us. Botswana and Singapore have enjoyed diplomatic relations for